Pak Tuan bawang ni kali. Di right hand. Ye singkut kan singkut. Bangunong longkat bolong. Jaga kerja. Mien ai jadi singkat sang dengan Voice of the People Party. Bagawai ke mengaku apa orang ini? Cen mau lagi lagi sini dua itu. Bagian lah bagian sem bagian lah bercerai. Nah kita kali kita jadi dah kemercin keruput dah kemercin kemercin. Jadi yang ini ini. Hopra. Saya sih. Hopra. Kugesi jalan. Kana tong uliat sabar. Set dah kados iar. Dawa tian na situr. Mit dah kapasyakat. Kurma rumah bahan. Kinang mohati kiset dos iar. Kuat ban bam dos iar. Dalabam mit dah kapasyakat. Te. Nakwa benar ini ke konstitusi. Ke jingjok coba genjok kanang kambul disu banya. Bakadan ke jingkela ha kani ka bibhoy ke jungi. Lingba ke jingmi jong ke Voice of the People Party. Ke jingmi jong ke Voice of the People Party ngiyoi. Bakadan ke jingkela ko kata ke jingkela nga sukwa ban ong yapi. Lingba ki kam ki bangyayat bat i doktor singkon bat kumjuro iba kenjor ibalai dan ringkat tani nadu kapor MLA wadu kapor MP ibalai dan ringkat tani ya terilang ringkat bati bakalong kapasutunan habang nalaan pentulan ro ya kikam ki junction ni Syamawati konstituensi lingba sibon ki enrollment di bagilala pan penrong kum ki dekat jong Voice of the People Party. Tiada jingga nanti kejungan nasyukwa ban ong ban parti kadon ke nongren ban penim ban penha ban penkelab durpat ya kari berkejat penriu ningkong ban penim kadai kabangalaya nanti ngayoi bakadon kata kajing ban penim ya kalong ying long sam ban onra ay kajing kela kading lingba jong ikon samla bat kilong tumi ha kajingya nanti kejunga hoy kidang ro kirang ba ndrei bakampun ha kajingya kendo jenga bagajia nanti aga onsing konstitusi kilong tumi bat ikon samla kilami syakmat ban kersyang yang anega parti kejongi tanggowe tang kliat yang ambo iki kedai ha kajinga inti kejongi ha kabangila pentulan yang kakam lembah ha kitu kipor kata ka kajinsian jeng amo pa onsing konstitusi habang ini syakmat ban pentulan yang kakam jeng parti nama kilatep baka parti DPP kamdei ke parti ke badan ke pisah ke tingkah mo ban pensungol bahang yang kipat nongsong senong de jong konstitusi mereka nongren jong parti kamdei ke parti ke pensungol bahang hendrei kadei ke bakwa ban penbahang kadang ke jingya pher kapadai ke pensungol bahang bat ke penbahang ke jingmi jong ke parti kalong ban penbahapat ya kari bat ke jatun riu haga jingya inti ke jongi hapor bani lagan ka election hanga tuka MLA sibon ni lasan jinghe banbo kumno ya kita ki polling agent haki man lagi polling station hendrei haka jingi jong ka Voice of the People Party hapor MLA ni lasan sibon ki jinghe namar ngimla ban ai ki ya kata ka baisya ka bainong sing hadu kata hendrei haka MP election hadu pat hadu ba upat ba ulai i akan nongren lingba di campaign di jungi di baper di lain i lingba ka social media hadu to kapor pat haka MP election hadu ba ka jingi jung kon samla kalong ba ki sipong di arpongut di wan bertengwahi daladi banlong ku di polling agent haman ma di polling station man hagi slong hagi konsensi baper habang haka onsing konsensi nagawi ke polling station di wan hadu sipau arpongut ban terwa ya ladi ban wan sa ka party ka baklan pisa ban long ki polling agent kipon kini kena sama simrang haka konstitusi ke jeni haba kilawan berterwa ngoong pensioni baba ngimdan pisa ban ai ka bainong sini pi ngile kong no ki ong engkong niwan ban terwahi daladi naga benta kariba ka jak benriu hangga ka mensiong ke jenga ka hem ngai i haba kita kisamla kumugi no ki silang lagi nama ki sipro ki iPhone sinem ni em da ka bangi pendan kam ni dan kam ban se o ka kata ka bai polling agent ke jongki hendrei ki wan daladi klem dak mi enti ya watang ya ka bainong si
tang si tingkar ni film ai kani ka peni bakala don ka jingkla haki khon samla ki jongi ka jingmi ka jongi syakmat kalong bagi ya ka nongrem jong ka parti kalong ka ba perkat naman haka election hi barabol ni dak perkat ba ni dak pek ya ka pisa ka badan kam haki pra ki jongi tiga jingmi jong ka BBP ru ka ai men siam lang om tang ngiru hendrai angek wa ka ai men siam lang ru ya ki wei pat ki parti kumno bakin pendang kam ya ka pisa kila pek ya ka kum ya denti ke jongi kila i ba upai ba urasania kaniru kadai ke jingi kai ka babha na ka bentang wei pat ki parti ka ba aru ka lomba shibun ki samla shenrang ki longkni ki mi shakmat ban kiyo i baka ni kalenti baka BBP kaya kimi iladi bar kimi shakmat wat ban yakun yaka election ru krem kapisa compare la dari kana lu ko parti ru hendrai ka ai sim lang yakiwi parti samla ki badan ka jingke kle na ka benta ka imlang ka salang ban pendapat ya ka ribet ka jat pendiri jeni ki bangila ha kita ki shipo bagi apos nem ki bala leg ha ki wei pat ki sensar ha ki wei pat ki parti ki sensar bol ban penjat wat ka jing sensar jong ka tu kala penjat wat ya ki long sem jeni lemba ka election campaign ki jongki haba kila ban penrung si yin kisam ban penjat ki kun samla da ka nanti ka babakla klem sumama yang ka e ka bapiru pisaki da ki jongki kmat ka lomba ka e ka bapiru i ka lewat kim saliaru ban penpoi ya ka kiat ha ka yin ha ka sem ka jongpi ban penjat ya ki kun ki jongpi ni kapret ni kmat ngin kwa ka ri ba ka jat pri ka longyen ka longsem jongpi kan jat kan pra ngi mi kmat ban pentak yo ki ki baro tikong kana ka parti ni terwa ya piru akan ya kan kalenti ka jinya ka jeni kalau haka suar ka khot ka suba ni persyang banwan ra ya kita ka clean politics bat kunjuru haka ni ka por ban shim ya ka por ngawan ra ya pi hak ban kerpat red ya khamat jong pi ya ukali dia ujongi iba kinjo rangtong iba dei samlarang ba ulang no ban ni shakmat udai kumma pi kumani rawan na kalong yang longsam ka bedok ngimdan ka spa ka pau banwan wanra hayeng jompi haka shwa ka election lani haka snip hapot ban penrong yang san ka shipau hajar haka yeng ka jompi na ka bentau kurtong jomi nrei ni dan pat ya ka ban penrong lani ban terwayo kandidat ujongi haka yeng ka san ka jompi na ka benta ka pateng na ka benta ki khon na ka benta ka lawai na ka benta ka shnong ka thau na benta ki iki jisin shar ka bha haka ni ka riba ka shnong ka jomi ting ngaturwa biang happy ya uleu kandidat juni I love ini ya ga BBP ba kan yo ban sinsar hangtai hapo district council nyilek hangtai kum katim tiarap ban kersyam ini om tangam ni mahoti konstituensi ngai pidam di bahaya ngasem ha om sering hajirang hapo loy konstituensi hanampo konstituensi yarap lang iki ka kajing kajing kepa ke jompi long limbah hari ni bahaya pasal jompi kan kersyam lang ya baru ki kertong ki joni ki badan nak Riboy district ki joni bangin ni kum ketim banai kan pengkelader yang te hangtai hapo district council ada pikir aina kum nang hilak kan penpau kum nang hilak kan wanra yang ta kajing kelang haga riba ka jai ke benriu ke joni te kajing kepa ke bare ke joni kalau kersyam ya kertong joni dan iwan sepi upai pa iwan manterwa iwan berkerpat tang da kajing badan kajing sur ke mensim yang kan kespa kapau ban penrung hagi yang kisam di jompi sebelumnya Abiang sar, hopra. Tuh, satu ikut sini gua. Kulo isi boleh bareng ja. Udah pria le jeng jalan. Ulang lu kerja kupor kum paralok bang ye ka. Widon nang ni irang Pak Isnong Pak James. Bade paralok badan hakti hak kejap. Kibang ju trekam na kapor sa kapor ban pentelun ni tikam hako Isnong ka thau jompi. Ay kublay ba Paul Kambet bere nang ni baju island sen nga kapor sa kapor. Ay kublay gerpang yai Dr. Batskem bere nung ay tin sa party iblang pelaj ya kapor ban yadon lang ban pai ba nang song sinong kagan ke sinong lai dengan kublay sibon ni kong janet iba sain nong se iba Nicholas iba Garland kibla sendran lang ini kagan ke jing perlong jini ya kan ke meeting pai ba hapo kan ke sinong bajini
Masroban panmam na piki pai ba nong song sinong do nong lai phodingan. Ngalabo ya ga meeting ha kapor hinyo beje. Henry na ki daw bum la kiar. Bangi don go ga meeting sa tolai. Ngala slam ya kapor. Henry nga sungu ya ga jinge ke jong piki pai ba, ya ga jing kersan ke jong piki pai ba, bawat hadin ke jing slam do kapor. Pidang ya atriang bagi kwa banyo snow ya sur bangi sapan snow piki pai ba. Mau pipin yo yang ala penterta yang kesal berjumpa. Kat sebangalit kipai ba ngadat dari sopren ke bakral. Banyak semua mau kipai ba udak dari kirahan mensim. Kipai ba udak dari sopren abang tip baka VPP kalawan hak sinong berjumpa. Natang siya tu kipai ba bangadai ukertong jong upra. Upai ba udak dari kirahan mensim. Balik upai ba udak dari kirahan mensim. Kadon kadal. Banyak tips kam. Bagani kadai kajin pasiau kajong ublay. Hagad donut ban kajin mud jing berkat jing pai ba. Nomor banyak tip. Bagi don shibon kilong kuye kilong pa. Kidon shibon ki samla ki baju duai na kapor sa kapor. Banjo ya kidong yalam ki basin syar hok bat ki ban yalam hok ya kini ki pai ba hako gani ki jala bajuni. Ngadon kajin net kawas kam. Banyak tips kam. Bagani kadai ke juba ke bau blay ula ai ya kini ke rito ba ke juni. Ke parolak ba Ngalani don nong treman sumha haki shipau tali kisinam. Hadin mga pendat yang jipule ngalai trei sisnam sabar hadin kata ngalawan pai yang sekali kejala lajong. Ngadon ngalawan pai sekali kejala lajong. Ngadon hangni hak konstituensi baik kejongi hagani ke district kejongi ban ai ke jing sakri yo pai ba hagiru kom beper. Kibawon ki pai ba ki berkat boni kenjo emat ude officer bahe. Nomor bau siat wan yutu di pai ba lagi skim beper apa sinong. Henry kan yutu di pai ba bangam de officer. Ngadai tang nong sakri pai ba ureu pai ba Henry ngadon ya kajing anut kajing thang ban sakri ban ngasumu yang blei bola ai kajing start kajing sempang kabangala ban yarap di pai ba bat kani kajing persang kajonga kalong kajing berkuyu pai ba do kadong kathan. Di pai ba ke haswa bangan yutu Yaki balai ngarung sa politics. Ngalajudan benta hakikam imlang salang. Henry ngamjuk kam da don benta hakikam politics. Ngamda kam su tenat bandan hakikam politics. Henry jaitang adin baka VPP kalawan. Ngayon iya ka jindon jong kinong yalam ki basisya ka VPP. Ngayon iya ka nomrin ka bagani ka party kayan. Ban ngadu balas seng ya ka VPP. Ngadu ka MLA election baladet. Naladon rengkat bau Dr. MP ujomi ban ya trelang madu hangtay po muslim constituency bat kumjuro ka MP election ban ngada slow sarang yarade bang along kumunong tre jo gari ka party midam hangi armut ki aspirant candidate na po ka muslim constituency ikong janet bat iba hoket kini ka aspirant candidate ki berapa tiket na ka party VPP wala na si khenyo ka party wala lagi khenyo ya tiket Henry kini kinong yalam kilayay le ha party nomor baka VPP kala say kinong yalam ki bakersyam ya kinong rim day ka man yala election haswa bangan yo ya tiket na ni constituency ba ke joni ngala ki paiba ki ong balada pilyo tiket kuno pille ngong lada ngam yo tiket ngan yaine nomor mga kersyam ya party nomor baki nong rim ka party ka don ki paralog ba haswa bangan yo tu balai ngami banyak punya MDC election balai ngaya don benta bat ka MDC election bat ka nongrim jo ka party hak bede ka MDC election kung ka party ka baju yang ban keren ya dari sisa sa pai ba ngadon hang ban hikay ro ti pai ba bangintip ka MDC election ban UMDC uday utaw member of district council hakani Kajala kajani itong lain di district council, Kagaru Hills Autonomous District Council, Kakase Hills Autonomous District Council, bat Kajaypia Hills Autonomous District Council. Mangina kanika constituency bayi kajumi, minsan JPO ta UMDC, uban salong member jong Kakase Hills Autonomous District Council. Kumnong iyo ya kanika Kakase Hills Autonomous District Council. Hadin bagay India kayo ya kasi kayo hagas nang khat bay pa sa bunyo.
Kani ka ri kasi jandia ba ke juni hakta ki por ka don ha ga si sharp in. Bangha kita ka por ni don kumba ar khosan tili kita ki hima kasi. La ay ni ka jinlai loy. Bala ni kwa ban penyeso sa kari India. Ni kwa ban penyeso sa kari Pakistan. La ni kwa ban don la jong kari. Henry kini ki ar khosan tili ki hima kasi kila jet ban penyeso sa kari India lengba kata ka instrument of accession. Ba't kung kipay wala na mangingirap penyeso sa kari India. Mikhen penyeso bangin kelabekar. Wala na ngirap penyeso sa kari India. Ni don na kajong ka identity. Ni don na kajong ka tin ka tilit. Ni don na kajong ka riti ka dustur. Ba't ngilong try yang ka kendaw ka siyak ka juni. Correct. Ba't kanay ka kamram jong ka district council. Kabala penkuk bor daga kernit bahan riu jong ka riti sisar jong kari India. Ba't kaya ka kamram jong ka KHDC, ba't jong ni UMDC? Ka kamram jong UMDC, ba't ka KHDC kalong? Ban thao ya kian, ban yada ya kendo ka siap, ban yada ya kikraw kitap, ban yada ya khayi ko pateng, ban yada ya kani ka jinglong bakarpang jong ka jad debre ko joni. Kipada hapo ka snong lai ringan. Laka mangi way pa way ha kani ka snong idang ibang idang don magi kasi suga. Don tangoi kedong isi kedong Nepali. Hendak kim dalam try hadu kata kata. Ladang idang yo itang ya kedul kemak kasi. Bang ladang idang long try ya kani ka kendong ka siap. Kemadon hakani ka ribi ka suni. Pidaran tip bagi don ki an ki bayadaya ni. Kami galaya pa don ya kami ka an ka bagi tip. Kung kami galaya transfer of land act hakindai spa inyo buhay. Dai kani ka an ko balaya dai ko bala khanglat ya ki khar ya ki nongwei bagi tip jaka ha kani gari bagi ke sini jin la kani ka an dom dom kata ngila lilam ya ki jaka ki puta ke sini kata ka jaka ke sini kala dat ki khar sudah bat ngila kelalong tang kinong tongum tang kinong thode bat kinong tre kami jonglo re jonglo henry ko ki pai ba e nyanong epi bangila yo ya kita kinong elam ki bondon ni ke jikle dang haus nem ar hajar ar haus nem beralek no ubnai Desember dang mentau ubnai radet ka sarkar Meghalaya ka balelam da ka NPP haga jiya trelang bat ka UDP ka SSPDP bat kiwai political party kala persang banwanra yang kita dijinpen kelah ka ai ka bala ailat ya kata ka investment Meghalaya agency ban thet ya ki jaka ki puta apo gani gari ke sini bat kami kana takjur ya kan jing long try ke sini ya kan ke khendau ke siap ke sini kau VVP kala yang persya ya kan ke jing persang jong ka sarkar banon ra ke ni jing pen kala nomor ba kaknu ke ke banjian impit pada kan ke an ke nang terekam sakmat bat ki pai bang OEP balada kan ni ka sarkar kadang ya iteng ban sensare kali kari joni sasang sisosnem ngampit ke banjia ya kala syai kala sisni jogi khoi ti joni kaksa bangalan nga siya yoso magipay lagi ong bala na jok MLA UE ne ubi ne usi lalo jok MDC UE ne ubi ne usi mangikipay ba nginong kumangilong ngong ngikipay ba bala na ngikwa abantiyo ha kasingin ka joni ngidon ka man tresitong Henry kadang kamram ko jani kung kikmegik pa kung kisamla di pemerintah bagin penting na baga jinglong try ya kendo ka siap ka jishan ya ka patay ka manawan kadiban don na gali gari ya jani bat kunong la ban penting na ya kata talagang ni jet ya kinong yalam ki bayot ijengay kinong yalam ki badon ka jitit kle ya ki imlang salang badai ta ka VPP ka mangidon ya kinong yalam ki sisa ki parno bayet na kalian ke parti ke sini kalinti ke parti ke saya lam yang tipai ba kadai kalinti ke bae kadai kalinti ke banggan kata ke jingale pahu pahai ke balik iwe enam don ke jing ai pisa enam don ke jing ai piar enam don ke jing ai piar enam don ke jing terbek bar ke jing pensamai yo pai ba henry ke ai ke parti ke don bar tular ke pai ba kalau ke jing terhok bar ke jing lek hok bar pendem hok ke kamram ke bau pai ba usakan kanti di parlo bayit nang nisakmat hin sayo snow batin sawan kita kinong penbit iba persyang banten iya ke jilong ka mabha joki tang haswa ke election
Baru si kata Ju idur iki kung kinang le kambabah ke ulang kasalang. Henry kemit kin sang haswa ke election kin sawan ban penpau bakilong kung kita kinong Samaritan bawah. Henry Ji idur iki hakasan hakis posnan. Ki parlok nadu bang pendet ya si puli ong epi. Wala dangam don kepisaban ayo paiba. Ngadon hangni ban sakri ke ulang kasalang. Ha irukom ibarit kung unong triban subha. Ban ada kerpade pigi paiba. Baping island ya si kersan ke jumpi. Kenang bang nangla ban penurlong esibun kijing anut ban sakri kambahayo paiba. Ki parlok baik nganong penjrong ya si keren ke junga. Henry nga syukur pa ni pila ka muslim ka basurit. Island ya kijing kersan ke jumpi. Ngamdon ka pisa ngamdon ka spa kan ayepi. Ngamdon na kawin pat kurkom ban pendeg ki paiba. Ban nga layang ang niru kumuta ukur kap MDC ubala dama pi kipai ba pi penje pi penjob ngamdan hang ni ban kular ya pi ba andang ala job MDC nganle kapai na kumuta jong pi nomor ban ngamtip ke ai ka mangala ban le henre ke ai ka mga don ban kular ya pi kipai ba galong bag ai ka bade hok ke jong pi kipai ba bandang ala job ya ke election ngan sawan biang sa pi kipai ba bangat ong paiba kani ko hok ke jumpi ladak de sispa ladak de hajar kani silak ki paiba ko VPP kala sei kinong yalam yaki samut ki amele ki pama ki paiba pinasa ki dala di jumpi mak ya de persang ke jumpi bantrehok bara si kata paiba YouTube kanu yo skin MLA kanu yo skin MDC ha sisnan Henry Gaitat haba ka VPP kala sa iki samut MLA bau pai ba uke kanu ka don ke MLA skin but in longalang jo party ki MLA jo ka VPP ida wan hak ma upai ba ida pensai upai ba magale gere ka hok ka jumpi haba shit haba shai haba hunlang upai ba kane gere ka ngare ngo ba ka party jini kayai ban ngangai ko ma phiti pai ba pinong upai ba ki basta ban jet ki longalang upai ba jo ka ma hati ko sunsi besh upai ba obobe Madu ka election upay ba ajo kamahati ulan jet da resista. Upay ba ajo kamahati uklan jet su ya kapisa, uklan jet su ya kaspa. Ulan jet ay kinuyalam, bat ulan jet ay kanangren. Henry kalong ka ay kamasusiko ki pay ba manong epi. Bakita kinuyalam ki ba upay ba ulan jet. Baki don ka siya baki ni kinuyalam kiniyalam hok yung upay ba. Henry kira artatin penban yung paiba kira perkat bau paiba ulun kami ya kespa dari dia pisah. Koki paiba lada kira penjob yang anak ini parti ngakula rakmat jumpi bangan yang sekali banjai hakani ke parti ke pemapi saja. Iwa ini habang ay kendu akar ni yung iai ku kerdo yang ba kinsa job yang MDC election bangan kersan yupi bangan kira job lada pinyo kan ay ngatang si tengkaru kay ka mga karpane di kalong bakire banjay ne hagani kanong rin ko mapidon natib ba upay ba ano konsulsi ukren jet tang nakadaw yo kaspa rin jet kinong rin cuma mangingi yan nagpunta ka jinjet ke jinjang ka jingshan jo ko paten yo ki upay ba me wala na kini garanti yat ka ba ka VPP ka ba mangingi kinong yalam ni pi kanong ka ba kapre kapag ilang muli banyay ka kata kunti ka paho pahay kabah kapor election ka di ka kapor ya kawai siyempre nga scam bangay saya scam mamapili pa iba pinay ka kersan ka papura kenang banganong lakang penurong ya kita gijing alur dito nga ipaiba atang naginikintin na ay kublay hiway yung sa store ka yung pi parang nga scam ba gijing kersan ka yung pi minang la badkan kaladur badkan wandur ya kan ikat imlang kasalang ya kasinong kataw ka yung tuloy nga pertae daw lam ya ka siya pa yung upra laistin lang lang kung katikersan ka yung piyanga hakani ka MDC election ha-upra kublay siya doon kublay siya daro orang dia kata jing temu banang kentiu susu ya i kenang dari nang la berle bahas susu ini ai ko kublay ke blok ke riang ya bisa kenjok bapin pinwan sisil kasi kum MDC lagi bakla mentah kacak benro layam Poi ye shis ngay un les ngop ha yite hap hiat cha kham
kong deng kong